Amaya ye woman say our bambo adwuma yekuo me chen nuanom ana ye papa nom aposifo say woman ni abre pa eyie na abusuafo woman ni bre a abre na woman ni so a aso eje nyina no say mutimu say woman ni tem akwa kosi ye celebrities a woman ewo woman yi emu eso nam say ye hu woman ana so woman say woman agidin all because of woman yuma woman yes wo twetini so ye ntuni so ye comedian so ye dem enti no ayana do na eta de embra ehye woman ensa eye de woman pa na so woman hyeda enni eye embra ye owo omayi na no na posifo no timi so woman hye hu se de bi se woman ma omani anye den na woman sore waka na woman fa yie antu yie sa sempeni focus be bi ade da no se wan fa antu a efri eto woman hye no mamma nyoma ande da ne kwan so a wan hye ya na afi enyoma agensem anya de se posini Ghana celebrity ni Asia posini wa bonte wodi ni die ebema no wodi wo bu a ese efata ebema no anase wo be hu ne se nipa we mpo no like oya bemu ni enti ye ni die ne de se ne efata no enya de se wo mu benya na bebo mo se de junsom abo eye akokọ enuti no wo mo ye do betimi bia se ne be ya Ghana celebrities woman any ebeba woman ehuna ebusuafo de nti na America sa ensewe ene de ye ensama babato eye yapono eso ehsem ye nia be man ntuni fameye chale wono anasem e na America ye ne de aposifo adwano woma dwano ebra na chese wo se wo kokopiem radio station na interviewer was a person etimi den ekoso despite media na was won kopie na chese woni empenifo wo no many ni host wo mo entwetwe enkomo emfa ehun na wo mo twen ya chese wo ma no na no na presenter host na wo ewo no wodi ebetu edwa papa Ola Michael ono edi etu edwa fameye na wo so obebeka yensa na so aposifo achi no edi na gina biaye bi na abusuafo yenti aposifo achi no enyina se wo mayi mu emra wo honom nyoma wo honom aye biegu akwamu wo setimamu ni bia edi so ene se wo se wotoka at least obekọ omakachi DVL for akachi na nye wakwa register wo so winya driving license just say na so number plate how be use the wo license wo car no you say yes wo dia ekonya kwansha na say eyidampo a watimi edu se subu aka say ye me na me to car no within the that so ebekọ momamu na just say ni nyina esho wo na so ye nya be ma family a de bi ono de divi no de na just wo register ye ne car no wo twini street so de just o de sepen no de flexing and o de gentle he wo mayi emu no na just say wona kwa so wo ko ni program ni na post for say he ne ha they say celebrities my imagine so maso adin my imagine say nya de say o mayi mu no just mu beti bibia na mo say musika bi amanya na mo kakra wa bi amanya ebinum ya o mo just o chuma wo mo yon kwa post for binum etimi chia wo mo a na wa pe kakra e dia mo no meja wo mo ntine kwa yeso mo ma wo mo ni atra wo mo eni ntonto wo mo mpre e ma sa de no enkoso ebiemu emu ntine just wo mo ama no kwan krampo se won konko ye ni program no se de ese na efa eta na ebusiafo ya hwe ehu na wo twetwe mu ni na wo twe ye wo mu yi krampo no na ya celebrate wo no so aposifo ensa eso ni mu e wo nyoma mienu miensa ebi ehu
no so akwakoye ensem bebre ya nua bema funny face ye titi nsem yehu de ekoye yehu de fa ebukosi ye just wo no so no sane ba ye no celebrities ye hwe na Tonado kwampo na do bebetu mu ewu se wan kasa next time ye dibedi no enti mi bese mi musa oye celebrity enti eni kwa se emra wudi mra so ana se oye celebrity wuntimi enhye emra ase ana no nature say and someone yeah drona ebusana ebe obeka say ola Michael kan wo yefam mun gutie o ho ankasa ola Michael nenu na sem na ye ba ye beto so yeah can say Fameye is supposed to be part of this discussion but police what it you know oh you should DV no watching I'm just on above the law above the law oh God the police ola Michael and now na say na ye papa ola Michael de ensem no etu edwa na enti ye to ansem no so a question na eda so eda honom say we ye celebrity anyone so would di oman ya wom ne mra eso ana say ne hihye ye eso ana on say no mebu o mo ni say wanya eye group pepe so bia na wagiri din kwa de wonya go group ye bia ye bi na no ho a kire ne kakra bia ubewu no apekwansi bi no de amanipa no one ye jano na wa ye say na ye jano enu ntina kwakwa ye say ye ade a do eson eti wo hwe de apostle so wo mani abre wo mo eyiya no kwan so a na ebinum so woni say apostle na wo mo na mo kwan ama saa nyoma we den ekọ so yesi dua na mo kwan na wo efore no an wo mo na mo kwan na ama celebrities no so wo mo so de wo mo aye chese enwa a o mafa wo mo fo adane da wo mo tinte wo mo animation wo twam na ne nyoma bi enkoyi a na so celebrities no be say wo mo say oh we there mama fa ni eyimantin no de so wo ye kwampo na enam sika kakra celebrity no de amanitin obehu na waja so o mu manenko o mu nya o mu nyese anapo celebrity ni bi post ni bi china otimi fe post ni panyi inspector ana sergeant ana suweti say ni so obehu o jani eti wo mo aka hu bi na ama celebrities wo mo say wo mo esombo de chen wo man no emra ene wo man no enhyehyɛ ye enunti na sa no ma we nyina kosi so wo pesubo bi na wo mo de aba mo fa mo celebrities say wo ma ba so na wo musika wo mo enya na emu wo mo fa sobo na embo wo mo a ehu na ebusafo wo ne wo mo ya adwen wo sa kwan no so aposifo no na aye ama day Ghana celebrities no wo fa obuo enfa emo ana se wo ndo nim etwitwifo mo ndi emra no eso ana se celebrities na enidaho because of wo fame no wo dia wo manyanti no wo mayo ma se wo man mu de emra bi ni wo ma wo mu ebedi so nti sa posifo se wo mo sore waka wo mu di se wo mo sore ana se ehu enya na abroso fo wadi ntwa wo fa ensem yi hu no ebetu edwa too much GH comment section ebi mo so like videos no share all the social media platform so me adoma no so when you say they upload the video bia also it me any notification phone or laptop and answer or tablet so follow your IG page and your Twitter page so too much GH _ Facebook and so too much GH and then me minimum year eshia meaning the EKS kapa that's then your best hand eshia ebi makram